svima vama koji ste se pričestili prečasnim tijelom i prečasnom krvlju našega Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, neka sveto pričešće bude na iseljenje duše i tijela, na spasenje i život vječni. Danas slavimo svetu Anu. Sveta Ana je majka presvete Bogorodice. Sav svoj unutrašnji svijet, veličanstveno povjerenje u Boga, Otaca svojih, Ana je pokazala na muci. Valjda nema čovjeka nijednoga bez živi bez krize. Kriza je svaka nabacivanje sebeljublja, a zatim samo bogoljublje. Ana je od malenih nogu u srcu gajila samo bogoljublje. Zato joj muka nije predstavljala problem. Zbog pobožnih svih godina življenja u njoj je klijala i cvjetala sama vrlina. Udala se za čestitog čovjeka Joakima. Joakim je blagodario Gospodu što mu je podario takvu ženu. I oni su se zavoljeli potpuno kroz Gospoda. On je nju uzvisivao i usavršavao, a ona njega još više. Njihov život bio je molitva i svo uzdanje Gospodu. Prolazile su tako ljeta, nastupale zime i godine su i mirne bile. I nisu se jedno drugom žalili što Bog još nije dao cvijet proljeća njima dvoma, nego su drugi, naročito Ani, govorili da je prokletstvo, sramota oni koji nemaju djece. Ti što su to govorili, nisu iz ljubavi govorili, nego želeći pakostiti i žalostiti Anu i kinjiti Joakima. Joakim se zaista je žalostio zbog tih priča, a Ana je prenosila u njegovu dušu mir svoga mira od blagodati Svetoga Duha. Ona je bila mirna jer je bila sveta. Vjera onoga koji jeste činilo joj je nepokolebljivom na putu njenoga života i znala je da će se Gospod postarati najbolje za sve. Stidljivo je prihvatala svakojake rđave riječi i uzvraćala je svima i svakome pobožnošću i molitvom. Želeći gordima smirenje, mnogo glagoljivima, to jest mnogo pričljivima ćutanje, onima koji se ne mole, nemolitvenicima oživljavanje duhovno, klevetnicima pokajanje, mir nemirnima, mrziteljima ljubav Božiju. Svima, ama baš svakome, željela je samo dobro. Zato je njena vjera bila praobraz i praslika tog ka onome što se ima zbiti treći dan po pismu. Jer kada su još godine mnoge prošle, Joakima i Anu i oni najuporniji prestali više žalostiti tvrdovratom porugom zato što nemaju djece, kada je izgledalo da više sigurno neće nastupiti proljeće njihovoga braka, oživi Gospod utrobu Aninu i ona rodi. Kakva majka u poznijim godinama svog života postade Ana, ali kakvo čado rodi, Mariju preblagu, presvetu, nevjestu neodatu, neiskazivo uzvišenju od heruvima i serafima, rodi Ana Mariju koja će roditi Boga Hrista. Desi se mali Vaskrs koji je nagovijesti vječno proljeće, Pashu, vaskrsenje Isusa Hrista, Sina Božijeg i Sina presvete Bogorodice Marije. Kao što su oni koji najviše udara po riječima bili omađijani zlobom, dana neće roditi, a ona rodi. Tako su istom zlobom mislili sudije Božije, da su savladali na krstu Hrista, međutim obradovaše se svi sveti pravednici i nebesa, jer vaskrse Gospod. I onda se stropoštaše bezbožnici kao mušice
i neznabošci se istopiše kao vosak od lica ognja. Ožive tako utroba Anina blagodaću Svetoga Duha. Ana rađa Mariju i njeno čime prerasti u Anastasis, prerašće i prirašće uz vaskrsenje svoga unuka Isusa Hrista. Tipik zauvijek važeći svu svoju nadu položi u Gospoda, kao što je Ana činila cijeloga svoga života. I do kraja, bez obzira na sve šta se dešava u tebi i oko tebe. I zaista će se Gospod postarati za sve. Umnožit će Gospod hranu i ribe i hljeb, nahranit će nas i